Čau kniaky, vítam vás do videa vloga. Vidíte, som tu. A prepáčte za tie zvuky. Sestry, jedna sestra a dva jeden bratranec. A ešte jeden a jedna sestra. No hej. Čiže sa popočul sa. Zajtra bude Jelly Bean alebo niečo iné, challenge. To bude s Alečom z Princi a tady Kyla a Nadia. Povedal takže dajte like a nezabudnite subscribe a to je. Takže ľúči sa vám Marek Král, vaša.